O niguo uri urari minista wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i amukiritwo ta muthamaki guku muthabara wake ukirugamia mihango na gutwikania tauni ya Kisii. Makiri ma arumiriri ake magikuya nyimbo cia kumutugiria kuona ni kao ga gwiciarira. Kumana na uingi wa andu, Matiang'i athire imwe kwa imwe nginyagia kiharo-ini kia Gusii aumagaritio ikinya gwa ikinya ni makiri ma arumiriri ro hamwe na atongoria kuma gitaro-ini giki kiharo giki gikiihura na kuna. Matiang'i oete kanya gaka kwanirira ritha thita ati hatari undu ta nganja agakorwo irebe-ini mwaka wa 2027. Tafadhali tunawaomba tusipoteze imani. Let us not lose hope in our country. Tukae na imani. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno ili jetu iwe sawa sawa. Matiang'i oete mweke uyu gutariria ndemwa kwa ndemwa ciraniro ciake kuri a Kenya wona aiga kirikaniro thi hindi ya kwihitithio ndeto ria nyititwo mbaru ni atongoria matiganite. Sisi wote pamoja tuende safari hii, tushike kadi ya kura, tupige kura, tukae na amani na upendo. Hapa Gusii this time round tutatafuta hii kitu na mkono wa kushoto ili tuende polepole tufike hapa. Kila kabila wa Kisii, Wajaluo na kila kabila wapate kukaa chini, tupate kupata kiongozi wetu kura hapa. Mheshimiwa Rais, tunatarajia ruriri rwa Gusii rukoragwo na kura makiria ma milioni 3 iria inyagite kaunti-ini cia Kisii, Nyamira na Maitika kaunti-ini cia Bomet na Kericho. Kura iria githurano-ini kihituku ciagayanirwo ngayano njithi gatagati-ini ga President Ruto na mutongoria wa ODM Raila Odinga. Na akioneka gutaukwo ni uritu wa kura ici, Matiang'i anjitie kuhunjia kumana na mucii. Matiang'i aretira uruti wake wa wira makiria rita minista wa ukinyaniria, githomo oro hamwe na ugitiri, wira uria namba nene ya Kenya maturaga magana gatandegwa ndui kuona ndwari na gatithio ogothe mwihoko uria ati aingira thingira wa iregi ni akarehe uhoti ucio kuruta wira kihinyio. Ona kuri oguo ciiko cia njuragano, unyitani wa migwate oro hamwe na kwagarara ihoto cia arurungani hindi ya itena riake ta minista wa ugitiri wa thiini ni mamwe ma maundu maria maracambicura wira wake. Handu-ini ha Inooro TV njetago Gitonga wa Wambui.